Voin hi kumsang ni som ni le pat ni December ni som le pathum ania Rainbow Mizo Channel thirtu le ngai thatu zong zong te in zawa in chibai kan buk le thawa chau Russia le Ukraine indona chan chinin khovel benga vera ngai ven halo line India le China inkara boruak tha hom hlei thei talawa India le China sipai te in nuaina tawang districta atheng ni in report ania hei hi sarkarin hunrai tak chung puan zar lawa athu bawangin opposition throi tu te an thin rim hlea India rama Granol Party tia an soitrin Congress Party chuan he thil thleng hi BJP sarkar Modi kai hroi hian thu bawin Modi le akai hroi he ministry hian China chu an hlawa an ngam lawani tin an dem hlea Indian National Congress Party mai ni lawin party thrang opposition bench thru ta chuan India sarkar laka anlung oilo zia anlan tira an soi chuak nual boka India rural na insang parliamenta classic truth com winter sessiona tawang districta Indian Army tele China People Liberation Army te in epnale tharum thoa inti boina athlendan hi chipchiar taka kan sarkar hian report turin kan bai se ni tin han au chuak bok ani kumsang ni som nia Ladakh ka face of athlen nuwa khan China People Liberation Army tele Indian Army te inkara hian face of thengnon le tolawin in ebna borok sang tak chu omma sela hunrai tak chung anin epa ma se tharum thoa inti boina hi line of actual control le ache vela hian athleng zui talawa ma se Galwan Valia Indian Army tele China People Liberation Army te inti boina ang mai khan December nikwa khan Tawang district Arunachal Pradesh tharum thoa sipai pani te inkara inti boina chu achuak le nge yani ti India media khrang ten an reporta heng India media Z business le India Today te Republic World ten report an pek dan tlang pui kanron report don hani Mizo teril ruwa chuan India le China inkara boina achwa chungchang report kan nei piang hian China ral lo lian tur chungchang hi soi hani fo thrina India le China inkara boina hian in larna then khatnen soizom po alo hlo fo to thin ani tichuan prophet kanti mai heng khrilok tu ten in larna anlo mu to rang halandana chuan India marchak hi ahim bik ton lawa Mizoram ngai po hi himlo tura soi ania heng prophecy khrilok na rang nena in zul le in miltak mai in China chuan boina aron siam le ta he boina achuana mun Arunachal Pradesh le Mizoram hi in hlatlo tak mai ania China People Liberation Army te hian India ram hi beiduin harsatna aron siam du ni chuan India marchak hi an kong poimo tak tur ani dona Galwan Valia face of athlen trum khachuan Mizoram atangin mun hlatak mai hania mase tun truma Indian Army tele China People Liberation Army te inkara face of mai chana inti boina le tharum thoa in norton na athlen na mun hi Arunachal Pradesh Tawang districta ania hei hi China le India in rina line of actual control atanga nai tak ane kan soita kang khan India hian officialin rang takin hapung zar lawa December nikwa khan he face of hi athenga mitam tak in hliam anom ni in report ania Indian Army zinga in hliam anom nuala chutiang bok chuan China People Liberation Army talama in hliam anom nual bok ni in Indian Army ta chuan nimin thotan nia khan thu chua an siam ta chau ani China sipai tele India sipai te hetianga tharum thoa aninti boina hi sensitive sector anti mai Arunachal Pradesh bordara India le China tana boina lian tak chua olsam na mun ania Ladakh sector vela inti boina ai khan helai mun sensitive sector tia ansoi yangse bulloka tharum thoa haninti boina hi zirtopnia khan intranin boina hi alian chhotial tiala Galwan Valia boina ang deu khan rampani sipai ta hian line of actual controller dan mumal taka jam ani wangin silai an met puak lo ve mase in 12 wok na athleng zuita ane Znews lamin report an pek dan chuan thasom thum chuang zat mai border standoff hi aom toa Eastern Ladakh ka site pahnia Indian Army tele China People Liberation Army te hi thasom thum chung hanin ep toa
heti chung jong hian inrem na lam kong hoi turin India hian malak na anei lowa chutiang bok chuan China point malak na anei chuang lo boka heiwang hian line of actual controller boina hian boina lian jok khring chuak lo ma sela regional stability anti stable tak boruak pangai taka aom hun hi engtiklai main haom ngai lowa engtik huna mo chuan boruak hi aron sang deuh thuta beng daile thin ania chutiang reng chuang thasom thum chuang zat mai bordara hian in epton na alo thleng to ane tin han report ane Tawang district line of actual controller China People Liberation Army ten India Army te anti boya tharum thoa anin norton na in 12 wok na athen na mun hi line of actual controller boina lo chok photo masela helai mun hi India ram chunga ngai ani tin G News chuan han reporta Indian Army ten thu chua an siam dan point December ni kwa hetianga tharum thoa inti boina athen na mun hi hun rei tak kal to tang khan Indian Army ta chuan kanram chunga ngain patrolling te po an nei fo thina hei hi India in acclaim dan chuan India ram bung than chung ngai ni in han reporta Mashe line of actual control hi crossing China People Liberation Army ten hian inti boina achuakta ni in an report bok ane hetianga rampani sipai te anin sual boi tak chiama hian China People Liberation Army ta chuan line of actual controller an sipai ta chu kirturle Indian Army te po nungtol turin Indian Army Command Center lamte han be pop ngal boka India media rang kan hu thai china report pe ho jong te hian China People Liberation Army te hian helai muna hian anron ti boizok nein han reporta mase China media te ro chuan China People Liberation Army te patrolling nei mek chu Indian Army ten lodang chatin inti boina hi achok tranta ne tin han report ve thunga India thiam lo an chantir ve thung ane tin he boina tharum thoa hanin ti boina tang hian in nuk dok masapo China People Liberation Army te hi han ni tin China media rang te chuan report an pea India media terror chuan Indian Army tele China People Liberation Army te hi Tawang district ka inti boina hmuna tang hian rang takin anin nukdok veve ni in han soi ve thung ani India media lam chuan hetianga line of actual controller boina achua chungchanga hian report an pek na jongjanga mi puiten comment lama han ngai dan han soina chuan Modi kai khruai sarkar hnuaia hian political leadership chu atu chemeka ama hi sakhumal pakhat leader hania chuwang chuan rampum tan hian alaka rinna nga ngam ani to lawani tin han soibok tharum thoa hetianga rampani sipaite in 12 wokna athen le ta ka hian India le China inkara boina le line of actual controller ramin chuna mun ranga boina omte hi engtika ma atop don lawani ti hei hian anem hetani tin Republic World chuan an reporta kumsang khajakwa somruk le pahnia sino India war kha kanthrawin harin oma khata khan China le India chu indowin nasatakin hanin kapa khati hunlai khan kanchanchin tharapo kanron soifau to angin India chu a independent nulok ania ral thuam lama tran ala lem lowa India khan ral thuam le sipai lam kha angai tha hle ni in han reporta ti chuan kha in dona khan India chu anhe lo tu jok ania kha in dona ha chualaya India ram hroi tu te khan India zalen na sol chuak tu Mahatma Gandhi thuro chiale athil kalpui dan kha anthu puiber ania tharum tholowa ramle ramte ramchunga rorel tu te inbiak na manga thilchin phelzel kha thil thei tura angaya mase chu han ngai dan chu sino India war khan ron thak thleng hlokin India chuan khami tang khan ral thuam hi angai tu tran ve ta chau ania ti chuan tun thleng hian khati hunlaya ral thuam ngai tu renga lo boi to China hi ral thuam lama India hian phak ni hanei tameu lawa tun hai chawa hian US le Russia tranpui na zara India chuan ral thuam hlom tak tak le tun lai thiam na sang tak tak manga siam chua hi anei chove tran mek chau ania mase China nen hian indona achuak le ni chuan rampani hian nasatakin han tur dona akhoi ram ve ma ding chuak le hlei theilo khopa nataka innoi thei tur hian military lama chakna han nei ve ni tin military lama expert ta chuan an soilom bok ani Galwan Valley boina ai khan tuntruma boina hian ngong anai thuizok thaya chuti rolin ngong nei mi alowin me mi thei ani boka chu an counterpart China nen hian
in biak na an nei zui zel danin a hril don chau ania December ni som le pahni nimin lama khan India Commander tele China People Liberation Army Commander te flag meeting nei zui ngal ania heta hian buaina achua chan le buaina lo chua dan chi rang te chu soi ho ania structure mechanism anti mai line of actual control dungzuya China le India sipai te anin rem dan chu muan om le zalen zoka siam le ani thaina turin rampani sipai commander ten flag meeting anei na hian soi ho ania ma se thutluk na fel tak an siam lo nge he meeting a an thu chuak hi engma India media tele China media te point soi zuina an la nei ri lo ani tuntruma kan report thi tlemin ha chi ri deuh mai thaya India media rang ten life update an nei atanga kan lak ani wangin thu hi adang lam deuh renga atira report an nei dan chuan China People Liberation Army tele Indian Army zinga liam tur tam tak anomani tin han reporta Mase Republic Walin Voinlama report unpack dan chuan Indian Army zinga mi parukin liaman turnin han reporta Mase hei hi media dang ten chiang takin fin fiat hei ani lo thu han report ve thung Republic Wal hian report unpack zel dan chuan Indian Army te ai hian China People Liberation Army te liam tur hi an tam jok niin han reporta report atanga alan zel dan chuan December ni kwa hetianga in 12 wok na le tharum thoa China sipai tele India sipai te anin ti boi nu loka hian China People Liberation Army te chuan boin lian jok ma chon tura in bot saina nei ngalin sipai zathum vel zat mai chu line of actual control dungzui hian handon in chaplut ngala ma se heng China sipai te hian India side lama border crossa ronkal lawin line of actual controller China side lama anral thum chi rang nen anin bengbel zui ngal ani rampani sipai te in kara boina chuak ringot hi India boina ani talawa India rural limek BJP sarkar chuan politics thila harsatna atok zui ngal ta zat maya opposition leader zongjong te trangrualin tuna hian Modi sarkar hian Galwan Valia face off Atlantic tranga tun thenga China le India inkara boina lawam to zongjong le thuruk zep annei zongjong te chu puanjarna hun hanita ni tin India sarkar laka anlungoi lo jiale an thuzep zongjong te puangjar tura an phut thu an soi chuaka hei hian BJP sarkar laka pressure na takmai hasiam ta thasik thut khoma hian soi hona an nei ngei dona heta hian rural hlei theiloin buaina achuak le mai the ni tin Republic Wal le Z News ta chuan report an pe bok ane he boina chungchanga hian AIMIM leader Asad Uddin Awaishi chuan India sarkar laka zona azot zui ngala parliamenta information engma ronpek anilowa hei hi India sarkar thiam lo lian tak ania country omram China nen hian engtiang taka boina so sange kan nei ti hi parliament session a hian report an pengai ngei turani tin a phut thu apung zar ve boka heng athil phut jinga hian boina halloween mun tran dan le boina lo chua tran dan hi engang chia nge ni ti te boina achua nuwa Indian Army tele China People Liberation Army te inti boina hian enge angong thlen ti te Galwan Valia boina chuaka po khan silai puak om lo tin Modi sarkar hian thu chua asiama ma se Galwan Valia boina khan silai puak ngeya ma se kha silai puak khan sipai telaka hliam torna hathen lo zoka chu India le China in line of actual controller dan mumal taka an lo zamto aside le lam kilometer ni bial chunga hian silai me pu phal lo ani ti kha China chuan abo chia ma se he dan bo chet na lian tak mai hi India rama rural limek BJP sarkar hian China a hlawa wangin puanjarna engma an nei lawani tin apu bok ane ti chuan Galwan Valia thil thlen danang khan silai te me puaniam ti hi parliament session a hian report kim chang tak an petur hani boka India sipai engzat chein nge liam tur ti po official in report an peturania sipai ta thu chuaringot thi kanrin turani lawani atia AIMIM chief Asad Uddin hian asoi zel dan chuan tuna hian enge kan condition nia rampani ayo sipai commander 10 in biakna hanai bakha diplomatic channela rampani ayo te hian in biakna hanai to empty te hi chiang takin parliament session a hian report an peturani atibok
tunan inti boina Arunachal Pradesh state ta tawang sectora hian line of actual control dung tluana harsatna lom to thin zongjong ain dangnam na lian tak mai hanaya tawang sectora hian China People Liberation Army ta chuan line of actual control chevela hian patrolling an nei thina chutiang bok chuan Indian Army te point an nei thin boka hei wang hian sensitive area puan ania chumi omzia chu engtik lai po boina chuak thai rang tin muna anding ti na ane China chuan tawang sector Arunachal Pradesh ami hi anram chung angin aklema chutiang bok chuan India point tawang sector hi kanram chung angin haklem ve boka chu wangin boina hi achuak olsam ema rampani sipai te inkara hian kumsang hi le paruka po khan inti boina alo chuak toa hei wang hian tawang sector hi ralmuang lo takin engtik lai point aom renga englai point boina hi chuak thut thei rang ani wangin India rama rural tu hi in thak thrin ma sela tawang sector hi englai ma in ngai tha ani ngai lowa he boina achuana hian mo phur tu chu Modi sarkar hian tawang sector hi angai thani tin han pu bok tawang sectora China People Liberation Army tenena tharum thoa inti boina December ni kwa chuaka khan India media trend khatten report unpack dan chuan Indian Army somni chuangin hliaman tura China People Liberation Army somni chuangin hliam na tak antur bok ni in han reporta Republic Wall hian report unpack dan chuan heng rampani sipai ta hi hliam tur tlema zong han oma Marcel Liam Tuarta hi an serious faklawani tin han report ve thunga Delhi Chief Minister Ninachal Mektu Aam Aadmi Party AAP an ho tu pa bernibok Arvind Kejriwal chuan India sipai ta hi zana chibai kabuka kanram tan hian michuan om takte ania Indian Army pasal thra huaisan tak takte hetianga Liam Tuar zongjong te hi rang taka andam le theina turin pathianin malsomin ompui se kaduani tin thucha asoibok nimin tlailam panga khan he boina chuak chungchang hi India media te hian anti chuak trana tawang after galwan tin thupuya nain debate te po annai boka galwan valia boina chuak nen khan te khin hanideu bara tawang district a hian galwan valia boina chuak aya boina lian jok China le India inkara hian a hring chuak don nge don lo ti ta chu soi ho ania engpo ni sela Mizoram tan hian thil chiang takalang chu Arunachal Pradesh state khoilai huna po hian ni sela China le India hian boina lian jok an chok tho zelani chuan Mizoram hi ahim don lo ti chu chiang sa ania Northeast state zongjong po hi ahim lo mai thaya achan chu China People Liberation Army te hian chicken neck anti mai Sikkim Pialok Siliguri corridor hi China People Liberation Army te hian Central India le Northeastern India te inkalpo na dancha anchak na mun ania helai muna hian boina lian tak chuak zui ve ngal turangai ani boka ti chuan chicken neck anti mai ar ngong angmaya Northeast state rang tele Central India inkalpo na leilama kongpui poimo tak mai chu dancha ani chuan Northeastern state zongjong te hi atur masaber tur kan ni don ani tichuan India marchak pumpui hi chicken neka hian dancha ani chuan olsam takin China People Liberation Army te hian anla thai tura military expert te chuan an ngai boka chu thil chu athengani chuan Central India tranga mamo kanchoklu ration le nitin mamo chikrang kan choklu zongjong te hi atop ngalvek don ti na ania van boru ka tranga thonam hanga supply hi India hian minron pe nei point chu chuan Northeast state zongjong hi achom jodon lo ti hi anrin dan chiang sa ani boka chu wang chuan China People Liberation Army te hian tuna anthil tumnia an hret chu Siliguri corridor a hian Central India le Northeast in kalpona hi dangchatin Northeastern India hian China People Liberation Army te hi thranem tak anron lutir hi thil hlom takani tin han report bok chu thil chu athlen lo na turin Arunachal Pradesh le Northeastern state zongjong a hian Indian Army thranem takle atam thayang ber border area ani anga India hian aron deploy hatrulani tin han soiboka heng soi ho na sang atranga alandana hi chuan Northeast state pumpui hi kandin mun athalo hleni in akhriata Arunachal Pradesh tawang district a boina chuaka po hian China hi ahwang taw hleni in media thren khat chuan han report boka
hetiang ani chuan China People Liberation Army te hian Galwan Valley in epna alo chuatranga depsang plan an opchin nuaya anda ang mai khan notice tai thren khathi chu an opna nuaya anda zui mai hi thil hlom takani tin han report boka Arunachal Pradesh state pumpui hi China chuan kanram chungani tin aklema China me papo Arunachal Pradesh hi rinlu vek ani boka chu tiang bokin India chuan Arunachal Pradesh hi kanramani tin aklem boka Arunachal Pradesh hi India me paomin India control area ania mase engtiangin nge boina hi akal sel don tiro chu riat ani lowa diplomatic levela in biakna chi sang nei anianga chuta chuan hebo ruak thalo tak mai tharum thoa rampani sipai te inti boina hi me mi ani thainan thaitop chua India chuan atum dona chu athleng thaini chuan muanom takin notice tai thranga hian bo ruak awmle thayanga mase chu thenglawa China hian boina lian jok chok chuak tura malakna anaya in biakna manga chinfel thai ani lo chuan notice state pumpui hi kandin mun ader thong hle don ane ole khati jong kha tuntumatan chanchin thar kanbuat sai thaite nile phot sela India sarkar hian helai huna boina chungchanga thalak khi thedar aramti lo wangin amil pui thalak khi India media sang te point tarlan tur hanai rilem lo ani engpo ni se ti khan kan report chu kan du tok photanga clear tu le ngai thatu jong ten in ngai dan comment lama lo sai thau turin kan bai sein kan som cheu ani ti chuan loin en kol traula rainbow mizo channel a hian chanchin thar dangnen dam takin kanin tongle thau donia